Lo tau nggak? Ini keren gak kan? Ini keren. Lo tau nggak berita yang kemarin? Parage keciduk? Enggak? Bukan. Keciduk, kena polisi. Kena pesta seks. Polisi tidur. Polisi beneran. Nah, itu temen gua kena. Boom. Gua banget itu temennya. Iya. 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 Apain? Gak puasa lu Batu ya? Gak puasa. Iya kan? Lah, gak puasa lah. Ente lah. Ente lah, ente balun. Gak puasa lu Gak Batu. puasa semua. Guys, action guys. One minute. Guys, dah. Action guys. What? Lu mah. Ini model apa? Ngapain? Gak tahu. Di sini ngapain? Itu Gak tahu. siapa? Lu ngapain? Itu siapa? Siapa? Lu siapa? Lalu siapa? Gak tahu. Kita siapa? Hah? Ya. Gak kenal. Gua punya rencana. Rencana apa? Rencananya kita bubar. Gimana? Bubar. Bubar apa maksud lu? Maksud gua bubar itu buka. Ya, Mas. Jadi nggak mancingnya? Jam berapa ini? Oh iya, kita mancing ya. Iya. Ayo. Eh. Yo guys, what's up? Everybody watching us again? Ha. Oke guys, cukup segitu aja videonya yang begitu gak jelas. Oke guys, thank you very much for watching this video. I hope you like it and enjoy it. And don't forget to leave your like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram kita @snsa_official. Tuh, muncrat kali. Kali ini kita collab dengan sesosok manusia. Tahu lihat ini? YEK. Saya collab dengan SNSA. Ini sebenarnya eksploitasi. Tapi nggak apa-apa lah. Okay guys, as always, put your hands up. Hello. And keep a smile. See you in the next video. Bye bye.